تماشاوان انهێژا دەربارەی سڤکردنا رێکاران باندۆر و مەترسیên کۆرۆنا دکتۆر شێخ موس محەممەد پسپۆرê هێناوێژ باژارê بۆخۆم ê Almanya li gel min e dem baş doktor Doktor Şêx Mus min dixwase ez wê yekê bizanibim niha wekî ku pêla yekem a vayrosa korona li Ewropayê rawestan di navê têragihandin ku rêkar jî dê lawastir bibin, siviktir bibin. Ev yek çi bandorê li belavbûna vayrosa korona dikarî bike doktor? Gelek spas destpêkê ez dixwazim cejna we pîroz bikim û cejna miletê Kurd pîroz bikim û gelek spas we ev damê hinkê dengê xwe bigînin miletê xwe. Bi rastî ev di hefteyê dawî dê li welatê Almanya tevger hinkî baş bûye. Bes mexabin dîsakê ew mask divê hebe, dîsakê divê nabêna şexs û şexs divê yanî mitr û nîvek heya 2 mitr divê hebe. Lê tevger baş bûye. Ez karim vê nabêjim heta roja îro 188,000 û di insan pêketinin li Almanya. Kesê êr hed bûnin 161,500 û 99 ê wefatkirinin 8,332 di kes ê li Almanya wefatkirinin. Doktor Şêx Mus min dixwest ez wê yekê bizanibim gelo di nav beyna pêla yekem ya vayrosa korona de û pêla ciyem ya vayrosa korona de got tê çaverêkirin dest pê bike tiv cewazî di nav bêna wan de heye ew cewazî çi ne ger di wê babetê de tu me agahdar bike. Birastî yani pêla didwa yani hîn merov tişkî nikare xweşik bêjî ji ber hîn em bêjin hîn pêla awil hîn xelas nebûyê li gor dibêjin pêla didwa gerek meha daha dest pê bike bes em bêjin wê gerek wê siviktir bê ji ber birastî pêlayekê gelek xurt bû gelek millet pê êşiya lê dîsakê milletê xasen ê welatê Almanya welatê Ewropa bîrbir bûn zane bûn di malê xwe diman ev hişt bo korona li welatê Almanya baş kêm bibî yani bi rastî neş ew rola mezin bibîne. Doktor Şêx Mus her wiha min dixwest ez wê yekê bizanibim niha bi taybetî li Kurdistanê hin nexweşî hene wekî nexweşiyên penceşêrê ango nexweşiyên kanserê nexweşiyên iltihabatan iltihabatên giran kulba xelkê me zêdetir hene. Gelo ev yek bandora wana li di vayrosa korona de gava ku vayrosa korona hebê çawa ev nexweşî karin bi hevû dûre pêwendiyê dênin ger di wê babetê de tu mezelal bike. Bi rastî ev mesele gelkî giringî meselê ku wek em bêjin iltihab kebêd ya meselê seratanata bi rastî evaya gava korona jî derbas bê wê hala nexweş gelekî xerab ji ber meselê iltihab kebêd îro di welatê me de gelek hale çêbûnin ez ji ber eva ixtisasê min e xwestka carek wilo hûn birnamîjekî ji me çêkin em ser iltihab kebêd xweşik biaxivin em karibin dengê xwe bigînin milletê xwe ji ber dermanê wê jî gelek buhayî gelek buhayî ew berê diriya Wîzara Siha de ji mer dihat aka milletê me bi zehmetî heta xwedgirîn Şamê tişkî peyda dikin bi rastî milletê me gelkî zorayî derbas dikin. Korona bi rastî çi nexweşî bi ne bes mesela heta mesela şekir pê re bê yekî godext pê re bê korona tesîr gelek dike ji ber menaet zayıf dibe menaet ew korona bi rastî li ser menaetê didîzî menaeta insan çi wesî xurt bi kare derbas yani kar derbas kir. Doktor Şêx Mus min dixwest ez şîretê we verebigirim ew kesên ku nexweşiyên got dikevina çerçeveya pisporiya te de rewşa ew iltihabatên giran her wiha evên penceşêrê divê çi bikin baş e şîretê te çi ne pêşniyarê te çi ne? Em bi rastî mesela penceşêr em dixwazin milletê me milletê me ji wayet cemî çêbibe tehelîlê xwe bigire zanibe ew penceşêr cemî heya tune ji ber gelek hene nizanin ev hala ji ber meselê iltihab kebid ew ê şûle tune heya gidgê merhelat alî ji bo vê yekê
ام بيبينن ملتي ما كارب تحاليل خوشي كي جبو مسألة إنه التهاب كبد هي تني يقعد دوا ام تخوازم جي تختور اربيجم جي بربر اربيجم برا تعقيمها بتعقيم بر ابايات دريا خوينير نقله تشايا التهاب كبد دريا خوينير نقله يكي بربر تهرجم يكي بربر مقصك وقت جيكي ياش فراكي جيكي تخيني وقتها يك بيها ويدي جي بي كبي براستي افتشايا قالكي قرنك مسألة تعقيمي ابا قرك ام سربسكن تختوري درانا قال لك حاله جمع شيبون تختوري درانا دهاتن جي وكي دن دهاتن يعني ابجي براستي كيمانيه تحقي ملتي يعني انغو روشا باقجي ام كارم بيجنكو بنجها ريغريا فيروسا كورونيا يكم روشا باقجي دكتور شيخ موس تمام باقجي يك دوربون ددو ماسك دبي مرو دين سي اغا ايرو لالمانيا كاردس فكريه مكتب زاروك مدير مكتبي حفتيه جاركي لديساكي او مسافات هي متروني وقدم متر او ماسكي داتين يعني بشتي بيناكتين مالي خدشون دسي خدشون ماسكي خدشون ابايا افجرينج قال جرينج اتشايا دكتور بچرچوێدا گەرم بگرین ئانگۆ گەرگ ئەو مەسافەیە سۆسیال مەسافەیە مەترە و نیو بێگرتن مەترسیە چوونا دبستانان مەترسیە چوونا یعنی ئەو جیگاهێن و زێدەتر خەڵک لێ کۆم دبە مەترسی کێمتر دەبێت دوێ بابەتێدا گەر دیتناتە بگرم تمام مەکتەبە بەرێ کەسێک و مەسەرەن سی خوێندەوان بوون کردن 15 خوێندەوان و نابێناوان مترۆنی وەک 2 متر هێشتن ئاگا زارۆکە مەدرن مەکتەبێ ولۆ ژمەر دبێژن نابێنامە و هەبالێ مەدێ 2 متر هەیە مترۆنی وەک هەیە و هەرێک ماسکاوینا دوێ ماسکا خۆشی دەینێ ئەف ڕاستی ئەوەیە گەلکی گرنگە ئەوەیە ئەف دهێلێ کۆرۆنا دووری کۆرۆناش بکەبن بەلێ gelek spas دکتۆر شێخ موس محەممەد پسپۆری هەناوێ ژ باژارێ بۆ خۆمی ئەڵمانیای تولگەلمە تشابه gelek سلااوێ سپاس